E whātaro whātu i le pa i o si o tātou tunou. Ia ele nei vaenga o le fiafi o le so tofi le nei so sifu wha ma sina o perila lua fe lua. Ia e mātou te whātaro whātu i le anganga o le whaaloalo. I le whaafonga mai mōma le tāpo i ngasi o tātou tunou mai lava i maunga te tele se o atu i mawaiti. Ka māloa so i fo maua ma le langi matafi e mātou te tele tolo. Ia ui lava i ngā lua ama penao na besia tātou wholonga ia i nei vai tau whaingita ia o le whengai ai i rosi o tātou tunu ma le whamai. Ia iara la mona mākulunga i le o lo malutia i na pea ia lo tau soifua e misi o sa mātou wola i le taitai ngā mamana lo tātou tua ia o lo whawai aisi o tātou malotu to tasi. Ma e fo ile le mona ia o lo o whapena o na manuia ia le lo le tunu ia ui na o tātou whenga ia i whaingita ia e whaatalo whātu i le whaafonga le tunu le voua suatu ia le whionga whaaton siri au au sui fua maloloina talenga Leausa Dr. Naseri ia sa tātou balabala ia i vai aso ua tuanai ia le ua whaafitai le tua ua tātou toi whairai ia e tui nātu fōi ma whaafonga mai pa iu si u tātou tunu ulanga o tau toai ia ngā ruenga ia o whaatinonga tātou malo i le whaamai o ua pesi ai si u tātou tunu ia ai mai se fōi ia o le ngā ruenga whaawau pea tātou lead agency o tātou mata ngā ruenga tai mua ia e le whaatong siri nei ma le mata ngā ruenga o soifua malolo ina ngā rurui whaatasi ai mai matua tino umon tātou malo le whapea fōi ma le private sector ma le community ia le ngata i lea o le loloa o le tātou committee e iei tāo whinga i whaafo mai o le paia o le tunu ia la fotuie le whionga i le whaatong siri o au ia mo o le whaalau ilo ina fōi me whailoa ia tūlanga o le status wa iei nei le situation wa iei nei ia le ngā solonga tātou ngā ruenga ia me se foi whaatinonga uma lo whangai oi tūlanga i tātou tuinga ia wāsi le fia si o tātou tunu ia o na whaua wailea o tātou ngā ruenga ia e whapea fōi le whaalua ma tātou ainga whasaralau ia o lo o ala atu ai nei whasaralau mai whaafonga mai le whai si o tātou tunu ia Leausa sa ia o whaafonga mai si o tātou tunu ia whaafitai no to Agafili ia tātou na wala man falo tele fo il tato tunu ia e se ripoti la tamai o le fa il tato ki se so fa popol tato tutu taru ai e lua se lau abu skulu mane tasi ia le fa io ke se the last 24 hours ia le now ia ne tago toro fu taru na amata mai ia le tato community transmission since March. Ile lima afe se fuguhua ia cases. Ole a whaia cases na pika api le pora. Le whaia COVID19 ia pēr si la fia le ngata le waa no me tonta totu la sorus fuguiva o mats. Ia o release my tool tele passes ya nena yele fa popo ma por cases ya de wa fa ile we ono school mal to ole fa popo ma to la fa yo o cases to fa ta se le por ya fa pe ai fo in ma community to boli ma fe tu school ma fa ole ma ai le anga ile tono cases ni se lau ma le fa ia cases no atu tato fa le mai to tua ma o koe discharge tabi se lau tolu school ma tolu ia tau fia se lau ma le fa talu ona amata mai ia se lau ma le fa le ua te ai tu ai o recover
Currently, tono for my time ini sefugu iba ngase la ya. Sefugu fitu ya ngase la isolation o ya ai dua like tono na ICU. Ele ia se maliu na fa mawina de last 24 hours. Ole a fa o maliu talu ona ya tato community transmission. Mai na sufi to mate o mai ana nafi se fu tolu suva wafe fase la wona fu manifitu ia la fai o kako rapid test o mon fatino ina ile marole tuno matu mautino kese sane rats ne ia li botine tono ne ia fai tau o fai ia o te loe tele atu o le tūlanga ne tau fai iai tu sa le ua fa nei vai aso talu ona iai tato community transmission ma le ua mātou fa mawina voi the rolling average of cases mai ne le vai aso mua iwa suma fa the average there over 7 days. Ele vai achar duas food fight October se fogo. Você allow fast food mas fit to the average over 7 days. Male todos food tasi o la sono a pelila. Wanga ila vai no o duas allow man todo. Male so fit to eta mai nafi suto. O duas allow fit to food. So lepe ya ngai madia ilunga ya le fai tau o fai o ila to wa fia i tatu mai o te lola mane vai ruma ele i longa ona a fia to tele o tatu e tunu le a steady ale a i ruma mai el tatu nunga salo le si turu de fava yaso tatu lo tonu le po fel temi to ai pe o ai tumutumu ona fa ia na to fa pere ona yese ona ia matai on to fa i por fa ma o le vai ngale ai o le fa to experience le tato to no le omicron na foi fa dong dong wat o ia nisi pe wala ona lava pe wa masani ai le omicron salno hoi salno fia ora o tele maua ya after 7 days you to cha mali ere tele nyawa na tele to nata ya o mo tino o tangata ye tinga ina ya o na le e mo le tu para o matua me chai la to lo tausi ya fa pe vo i ra o matua le fai tui ya fa pe vo i ra to tele singa si tu ma o yai na ia le turanga le yai ya ole foi la fa o pe ona monitor ka ko pora o foi ka ko flights le ngata le malai valele ai fa pe vo i le wafu tau no mai fa fo ba o lo ona ole ia foi ia isi va en a variant o le omicron ole mai tau ina lo va fai na tele ia tu no fa fo ele tau no mai ta mo so ole tau ala va ia va no tato lo ia ma fau tu ina fo le ma do le tu o tele wa tu no fa fo o uma le si wave o le si variant ia la fo wa tu le si wave le si new variant fo ya tolu aga i le fa new variant ia wa fa sala mai le se fo malorina la langi po te WHO ina ia va vai pe iai a le na ona pito i mafanfana pe ona kala tele tato o le ai e pui nga tu pui
taua al fai o te pui ia fa pe fai o le pusta ia fa tase fo I tatou mea ia wa tatou fa masani al fai Toleafoa ia fai fo I a masani pe fano lima ia ma fa va ia tulanga ia e sosoni ai I fa mai slow down rail transmission ia ala fo fai tatou tatalia a o fo ina titeli ia ona longa ho ile ma mafa le tonu mai o fa ma to tele tanga la afi ia o le to tele fo ila aso so le fa ma tele fo ile o le fa ina o tatou watunu ia o te lo o se tau fa pula tu le tu langa le o ia le tatou aruenga ia mane va inga tu o le tatou fa mai le na ia tatou ngaruenga mo ia fai ia sosani lava na ia fa le mu le alo le mai tono a anga manu ya manu fa lo lava ya fa ya tu le sa manga ta le fio fa ton sili e foi le manatu ya o le au na le tanto filo I mana nei na tu stala fa fonga mai pa ia se tatu no ia fa fonga foi in sili fie le tu no tu langa o to ai ia tu langa il pesio le tu no ia ai ta u foi fa fonga mai lo fio ngai le fa tonu le tu langa tanto tu inga o lo fa ngai oi ia ai mai se foi ia o le pasene ua ia tatou tui o le au matutua le su 1% ia fa pe foi ia le vaenga la iti feololo I le su lua I le su 50% fa pe foi ma le tui o le 5 le su tasi tausanga ia e fa pe foi ma tatou tui le tau o le posta salo stengi sa no ia le fo ma I fa ma malama vaenga ia ia le manatu ia au ia foi na foto ia tatou ai fasela lau ya le nei vaenga o le fiafi ia sa no foi vaenga I fialanga ia o mau foi la no mafai ai ona tu inatu ia tali mai foi le tulanga I tatou ngaloenga o lo fanga ioi ia mese la vai I sidi ia ngai tonu I tatou ngaloenga o lo fanga ioi mitai wai ia tatou tanga ngaloenga o soifo maloloina le ua mai ia tau ia ma ua nei le whaasolonga o tatou fesili ia po whaatasi mai le Radio Polynesia le ai ia po whaatasi mai le Samoa Global News po whaatasi mai ia le Radio Samoa if you're with us ia sauno ia o le ua whaafonga mai si o tatou tuno Ya, na fa fasilia tua fa tai la fionga le te fono fa pe foi ia le fionga le fa tono le soi fo maloloina malo foi le fai malanga manuia e foi fa ta va ai wa ta fa tasi vi ele li no na lo fom lo na le un fai un tato te fe lo ai ile manuia I la to fa Leausa ai ole tulanga foi le I tato report fa mon mole Agafili o le tulanga le ai ta iluaso na fata atu mo mai lia fast food value tula ia po ole tulanga lava ole a fai masui ole a sa ole tulanga ole a ia tato report tu ina mai update pamal mole lava pastai mo le sili o le ripoti le ia nga o le ripoti sa ni e tanga renga se fo maloroina o le ripoti ia sa taitasi ele se me fai mo fi malu o toi fo ile ora tong fai lava yai wala ngono ho ile au fai ngaruenga ya le vai fo yo tato ma tangata vai fo le marosi ai fo le marosi so tele fo ila to tanga renga wa fiel fa ma na ho ila le o tong fai yai e temi e twai mai ya wole mi ai amo ron to fai le tu fantasy spasu balu itu la ia ripoti tai luas e tau mama ele venga deve non trai e li tai tai ia o tai ni masalo resi fa ile ono vai ia so fatto a tau ai for fa ini
ya faila le la ta to fe tu ya ya so taitas ya e la ngona go e fu le mano se lo fai na wenga o le me le la yai ya pe na matal no wa a fai ya so taitas ya e o so nga ne si fai tau ava pe se la mo tasi nei ya o atu ke se so na reiva se fu pe rima se fu saule si aso o to se la vai fluctuate ava pe dana ho dero tang fai to tu ro tai fitu aso ina ia yes rolling average steps ba ai tu fata sina longo fele la ha i ya va bene si lo fia tato no bela o le di potire wa matai e fa so so ro ilo le di potire sa fai sa tatas io try na numire re ai e fai ta ya la tamo fai ya fai no fier ngalo ma ia vale avatu se tala manino ile mamalo tato ona ia isi translation ia o matou wharongo ia me alfa mai tele i tupulanga talavou ai le afaina la matua ia le tau mai tau ina le mari liu tanga matua ona la o le tele tanga ia mai test ia le age group le up to 35 o tele tanga matua e amo tai mai fai test ia pese ia o me la ia tau fitu na ina ia fai mo fi ma ave tonu fa puanga sao vale manino pengo vivere tata io tato tulu e fai a daily updates morem yonga palmio marka penet le otal no ina e fai fa pe e so ani fo i nga lo ngoro tau fai ya fa va lo so io to fi nga ya fa pe ore na mai ya sta mo fai ngare fo mano si lo fai ngare esta fai tu le fa pe ole si fai ngata ole time frame le ke di poki a fa ngata le due le uli le sias ai tu puse ma di pe ta fi ta ngata po le ono la fia na se fu le po e o ma le tu no le tra tu di si di pots na fete na io le fa la fai mai le ta ma ka le ngata ka ko di poki le due le uli la so le poi fai cavo qua le ta na trong fai ngai manino le lei dice io le longono na le au si fo le fina ngalo tai fo ia le fo wa fina ngalo mali ai trong fai ta to di pots Ma lo va tai la bela ufionga o le tūlanga le ai le fasilona lua whamalmole la va o le tūlanga le ai le tato motu i o manono ma apolima ona o lea lava e va ia ele o iai lava seisi o a afia mai i motu la iti o le tato atunuu ai peitai o lo o iai ia i lato o lo whapea mai o lo o a ngai mai lato tai yuta mo siaki ia mawhaatanga foi ia whapea foi la le whainga o testi ia matui i ia ana o le tūlanga la le iai, ia peo lai whai mai le tala aniso i lato, o lo wai e tangata o lo wa test positive. A le sau la watato ripoti po la se fuafuanga whataatia al tato mtanga nuenga ma le tato committee foi. I nei motu i e lua, o i e se fuafuanga foi le le nei e polo kai, po le ale tūlanga i nei awalawane i au i elfa mai po le ale le tala whamalmoi. o le taiwi nei o lea fautuaina le mamalo le atunu ia ua so na asia si tatou matui o te iloa foi o le galu e faatasi malii mafai pule o manono mapolima a faapefiani aiga o iai tasi o le tagata o le aiga seu fe atulu latou faatau o lea foi iai le lagono e avegi test e test taikaga ae leʻi io i manono po apolima o mea mai ia e vaavaai ai le puipuiga ai maselele o iai e le faamauina case o nisi o loo papaao hoi maumau i tatou motu laitia o e sulaga lana alai ai e peana fai atu e ese uma faamatalaga ia ia gai mai ia faamatalaga ia le monitoring le fai e le tatou matagaluega
Malu. Ya. Sa siala ta fasili fa mole lava fionga Leausa. O le tulanga foi le ona o le taimile o le fast food value I tūlā I report tu ina mai. Ia ia isi report wa mai wa ia tangata o recover ia isi report tu ina mai ele o mai ase no mela o tangata recover mai fa mai. E pe o tu ina mai e fasili le pa ia male malo le tunu. Pe o se fa fia lo to foi le isi o tato o tunu na to no mera le la fionga po le ase tangtanga ia. After you want to see, or me a ton one now if I take a matanga. Nature of fear, son of fear to know. I lay what I gave me more. Only a motivai. They find of fear on Mato Fatino, if I tell you not to recover. I may say, little tell you to know. But what I'm not find a matter lower, let recover. But I'm not in tough fear for my. But I'm not in isolated flights. So a matter of 2 nights for my son at the phone, I reported more. Saya lang na fear and matter of Telenor, what I want to fight Pema. Ma tunai ma phone. Il timide na matter of I easily over if I know what you lay, the matter of the tongue will is out. Our what to gafe mon tupu ya posti. Asa gafe fase la upe afe yeta ngata recover. Ai fa pase nera o faso fitu pasene joja afa yawa. Na fai leo le mato analysis. Fa ngala matanga rengo so fo malo loina. As a representative sample o le atu mu. Wa mo le temile o lo se la wonu sumo tupu tangata fai nga rengo tanga rengo mo. E sirida. O tangata o recover o to fo me fai nga rengo o fitu aso. Ele é o setor sul tangata o to fo me fai nga rengo. O nala lo e fai si ese wa paule le fai ma ko controlling mato. Ape atu ma le mautino o le fai la ya tangata. Na tangata interfere fale ma tangata ina mato lo le na mai pena posti interfere e ala le quarantine dei padele no mai tangata ni positive lo e mau ti fatali ya sei negative lai malos if ta avere fare e sei ore tu ton walenda ni tato fai se ta fo ya le e mau sa salvo tato watu lai le ya alai ta mi lo tua le masei e se io li si mena le foi fa mo wina se lo fa pasene o tangata ia tu fa I complain coping with prolonged symptoms of the COVID-19 Oringa ia tangata le tu mo ya o negative alai eva le lo la po le tu ina pe recover pe le recover so o me la ia le tu fai le ya eu não sei vai me fazer um tono tá eu tá tu vai para le vai recover alu tu vai pena ya tá papel mala suga de também tá tu está Aftai la to fale au so aftai fo ila o fiong al te mono mole al fasili ya MSF ni time mo radio Samoa aftai la Thank you Radio Samoa aftai ya la foto ya il Samoa Observer we have Samoa Observer on board. Ia, malol soifua lau fionga Agafili, whapea Leausa, malol malanga manuia. Ai tuia le fasili lau fionga Leausa, e fia malama lava le tūlanga leo le tatou death count, po la toa maliliu mai le whaamai. Vempaiona e malama mai e fua le tatou statistics le tu mai, po le tatou whaamaunga e fua lunga tangata na maliu mai ona ole COVID pe ole tangata ua maliu a olai ai le COVID. Can you explain the difference? Ia male po fia tonu le tada le whaonga e tatou ma whaamauina whaamamoli. o maliu ia whaamauina. These are all COVID related deaths. COVID-related deaths. E iei tangata ronanga se ngase ia tu mau le sela. Ea, oso le sela, la mata le oso le sela.
ia luai ia che o mo ko covid ia o ngana le do complication of the covid ia so fai lo le related to covid but or covid is precipitating ia lo sela fasolo to complicate that's fai la fa pera ai tanga o le cancer o le vanta to le fai maliu ai lo alai tanga la positive la to ai suspicious lo le ia la stemi amai ia na fai gale le test aremo te lo e post aremo te lo o le mea na maliu lo cancer ai talo le o positive mo le malanga test yang ana moke uvarsila it's related to COVID ole tawo le media ia align ma mele fa ise tu no lan no ai umaro na fa tasi mo le tata le tu fa tasi uma tata la kita picho mai lo ane ole mo mortality rate mal fatality rate ole nei fa ma ir COVID ia fa tasi mo na variant ss ise I ole mena le ori fai ana ia malungo tato fa mai hoi lato mai tu mau fa mal toto ia ona wo positive right ia le ai ka le relate a hoi COVID oni se mari rio matua I mu tino ia ero uma che o la faina le che le pa tino pa o tino e puiere Telio siam, so fengo fia foi la na mo siam. Ya mai foi la le sepsis. Ya o fa ro foi vai mar covid, so por fengala na le fa mala tuai. Ona te fa yang aku sa foi. Mai en mele le international coding of diseases. Ya line fa tasia tato. A cause of death. Ya ma cause of death foi isia tu no le fengo fia no. Tu fat share information e fai fo fanga ma vai nga pu nga la ya to Pasai lava Leausa o manino foile tu lang o lesi fesilia fia tu ina tu la o fionga Agafili ia pe fai lava na fa manino mai ma ia tatu aso malolo ma au nanga ia tala mo le aso farai le aso nai ma le aso ngafua ono le vai atu le sa mai foile fa salanga le MCO ia o le ta ua e te tala au nanga ia pe mwhaina whamanino mai le tūlanga. Thank you Mtea, le tāua te le whawhesili o nai tāua mō le sirifia si utātou tunu. O le whamatalanga o le vaenga lea. O tātou wawao umai ia i teimine nei. Whatoa mai ia leo ngā o tātou polo inga ia. Mantua hoi le whawhonga mai si tātou tunu o polo inga ia. O le polo inga lea ia I nei le tau tātou o le whaasala launga mō whaawalame whaafuase. State of emergency. O le whaasala launga mō whaawalame whaafuase. O lo ai ia I lalo le vaenga se launga le limo le whaamai. Ai mana ia le ama tātou is whaamtalang whaapenei mataia. O le piriota la le nā. Lea ta I whaama yaso ma. E taifava yaso ma review o le kabineta ma fai ei loilo ma toe whaapopol taifava yaso. Lea ei le piriota lea o le whava yaso le whaasara launga o whaalaralave whaafuasei po the proclamation of the state of emergency. O maenga la na ei lalo le vaenga tasi o limo le whaamae. On so lolo ma le vaenga tasi o ono le whaamae. O lo ai poloa inga. Polo inga mo whaalawalawe tupu whaafuase po state of emergency orders. Lela taipeila o le taimele nei. E lua wa yaso ia lea foi le piriota lea o whaatulanga mo tātou state of emergency orders. Po tātou polo inga o wawao, lea po aia inga o tātou wawao. Lela na amata mai le so lulu o le vayason te nei. Se ia o atu I le mailoanga o le po le aso lua o le mai aso fo. Le mai ai le lua mai aso lea sa aia ia le sa noanga fo I le whionga le teita I le malo
ia maaoina i le fionga i le au mamalu. O vaenga lana, lea lai whaau lava o mai teimi nei o tātou ai inga umala teimi nei. E whaau pēr, e a matatua lea, e a fia i tae au, e a fia i la stonai, e a fia i la sa, e a fia i mele sumafua, mele solua. O le whamamangala lea i whaafonga mai pa i o le tunu. O tātou wabao, ma tātou ai inga iai, e whaau pēr, e lona winga watu lava le long weekend nei, e whaau pēr e a polo inga o tātou wabao. E le taimere nei, se i au lia le vailuanga o le pōle solua. Ia, o le whaama malama le nā mateia i le whaafonga mai o nai tā ua lau whisi. Ia, o nai manatu fōi o whisi nā lo whaafisiri fōi o le tunou. Mano inga la, o i tūla tatala, o i tūla e le toi whaatanga i rungo le uala. Ia, o tūlanga i amamalosi, i amamaenga umalo ai ai e teimere nei. Le whaawau pēr polo inga na. I le taimere nei, ia fia i tae au astona ia sa, ma le aso mafua. Ia se I whatoa uma ia inga ia, o polo inga. I le vailuanga o le pōle aso rua, o le vai aso fau. Ia o le whaama mangana, mtaia i le taua tele lau siri whafonga mai e si o tātou tino. Whaftai Agafili, whaftai lava leo manino le tūlanga. Ia, tuia le fisili muli. Ia, o le tūlanga leo tātou alcohol. Ia, o lo o tele lava nisi o fisilingia po o le ale mafuanga lena tā au file whatauina o tātou pia. Ia, hawhitai, ia, e tele foi ia tūlanga whapena ua o mai nei, ia, mai o whetutu na inga o tātou wabao, mai ia inga. Ia, o whapena ona whatūlanga mai le taimi lalo o tātou alert levels po lalo o tātou la sanga. Ia, e tā ua i le whaafonga mai fo i le tunu i le tau whetu na inga o tātou inga, ia, e tau ora mai i whinangalo le teitai o malo ma kāpeneta. Ia, ia sila lava i tūlanga o lo anga iai, ia leo ngaonga ua iai nei e tātou tūlanga I whamai mamaenga uma o lo anga iai tātou puipuinga. Ia la poila lea o le whituna I o lo e le lua vai aso nei ina ia tapu ia le whatauina o le awa malos. Ia ina ia mua o se tasi o iai ngā o lo whatulanga lua. Ia ina ia whisosoani ia I le tau mawhainga o lo iai nei tātou ngā ruenga I le ngata tuifua malo lo ina. Ia e whapea fo I le malo. Ma le saonga le mūlau tele. Saonga le mūlau tele o le tunu. Ia o whianga iai ma le tau a tele o lo tātou iai nei. Le nei vai tau. O le tau a tele o lo tātou iai. Ia o le tātou tau mwhai ina ia whai tia. Ia ma le mū. Ia le sosolo o le whamai. Ia o tau mwhai uma tātou ngā ruenga. Ia mo le puipuinga o le mamalo si o tātou tino. Ia o tūlanga na o lea fo ua ngai mai ai mātou nei. Ia whinangalo fo I o la tau o lo o whengai tonu ma a le fo I au o nanga. Ia mai e tau o fo I o mātou whinangalo o mai. Ia o stemi fo I o na ilo tupitoa lea. Ia mo le o atu o se tukalalo. Ia wai leo toi o mauna yaso, nā o weekend le toi. Ia ona mai o hoi leo le rua yaso o tātou iai nei, mō polo inga o wau lo tātou iai nei I le taimi. Malo lawe whaftai mo lo o avanoa. Thank you, Taya. Ia tātou se mai I le talamua, ia, sa noa. Ya, malo soy fue lo fiona, malo le ona sa ititin fai va fiona ia le vai taul ko viti o sala ia le mai le talamua. Como mole la fa teatro oxidi ole fa sai le o mala mai tu langa ole fast food valu tu lama le male mafua anga fo e wa fa fiona fa tua ia to info pe ona teatro ai e fia tu solo tu pe fa mo mole po
pele o yese to file night ole ole ngaluenga ile tulanga ole tato information pa mole pele ele o yese si ono filsilia le engal e correspond mai ile on a regular basis male media pa mole ile delivering o kako information pa mole do to file aus ya se eu tali amata tuia o li poti uma e tu ina mai le faton nei man tanga luenga ya ina o fawai tato video release o tu ina tu o nai le su atu ia le failo tusio o tulanga ile tato press secretary ia nanai ia o le process ia tu ina mai loa ia whamatalanga mai mtanga le ngal soifua malo nui na ngā lue loa e whatino tato press release ma tu ina tu loa on time ia o le tato process le na o lo o iei nei o le tato so o puala ia le vahal malo ma o tou le media ia e whapea fo i ma le whafong mai si o tato tunu ia e tawalato i le tato press and communication ia o le leo tato malo lo tato e tato fasa launga alo ia mai tato malo pe ono tato iai I taimi faini tafa pe nei Pasai ole sili muli fa mole ole o si alo lea ole tunu e tasi tau sanga le sa fa pena sa ia unga sa singa ina ole COVID le sa ile isolation pa mole le sama wo ole o fasu sa ile masanga luengo so fo malolo ina ma o ma e fa pito o tamai ti sila po le asita la mai fa mole lo fionga le usa ya Australia le fisili fai te tal fam tala ino information le o ta ngase ai te tau ona consent mo ngase lo afia ya o tamiti la ti ni ka consent ma tu o tamiti le te o fai tu se tala ai le o se consent le ama tu e fa la wi lo ai le tu la ngase o le fa na Masalo mai alo fisili e no ado le si te consent matua yang tom fai de va tu fa mal mulang chili model malolo tu newspaper ya pasai lava molo o no thank you Toleafoa tato se mai I le lope ya tato se mai I ngal mana Agafili, can you hear us? Malolo whaftai lau yonga te fono. Na me se foi le yonga le whatun sili wa. Tātou toi mafuta wa. Lolo foi teimi tātou te li wheloa. Ai fia fisili atua e lau fionga le whatun sili o le se fo maloloina. Lena sauno nei le tātou cases foule iai lua se lau valus futasi I le lua su fai tu lau tonai. Le foi le 11 taunu mai le li poti fo ala to o nanga le o tu seile so sfurulua a perila o le fa pe mai e fitu se la uma le tasi ia cases fo le fa mai o COVID le wa e sa no e lo se la valus fu tasi le lo su fai tu la to na le fo e sa no le fa inga le e termine o la to mo wa fia di ma fe male fitu fu fa a leo te mata watu I le fa maunga li poti faulena o mai nei. E fa afe fitu se lau iwa se futonu. O le fesiri la lau a fionga I le fatun sidi. I fa mtalanga ma fai numela ia sa e saunua ia I le amatanga. Ia ma le li poti lea. O fela ai li mataita ina ai le ngā lue ngā matom nei. E momoli le fe au le atu no. Ia po le fa mtalanga le na o mai nei. Ia po le li poti le na fato atau nu mai le au li nei. Pa mo lava. ya Australia au tanga vai masalo a sila yung talo reports onai fa vadino to ile time frame there ko reports le reports le sau no mai ai on le reports mai le luo ile uli ole aso a perila se fogo ile luo ole uli
o perila sfurulua. Sa o leo te whapsa ngai mai li poti Leausa. O le mele te tala no atu ai. O le lua i la uri o le sfurulua. I le lua i la uri le sultong. E fōu la le whamomonga lea Leausa. Ia la neua ki uri sultong. Ia. Ia, sa nei. Ia la hoi la lea le, watuele. Le ripoti lea wa ia ruma press secretary lea tātou i NEOC. Nana ele se senga lea, whaarala. O le si vanga le sa sauno iai li poti utuana. Sa au mai iai le kalafi. Sa whaawasenga mai ei tau sanga o whanau mai le whaa i le pepe whatoa whanau whaasosolo a whapena. Le sa whaawasenga mai iai le bawalunga fo i nu mela o tau sanga o tangata o lewa a fia. A lewa mātau atu lua pe tolu ia li poti na o mai. O leo toi a mai le kalafi lea. A lena e saunoa pe o le iai le whenumia inga le te tonu i. Mai ono lima taʻitaʻina se ai nisi faamaumauga le matagaluega se mafai ana toe faamanino mai le vala lele mafuaaga le toe aumaia le aoga e fesili le faamalamalama ai le itule ia le ua fai atu nei o le ipoti e taumafai nei e fai tailua aso o le update o mea tāua ia but all details le la fai kai fitu aso mafai ia fai ngofia ia nei lo tonu le anga ingo tatou fama o mai roi age groups ia o le nga fama wei in cases mai le age group cases ia pick up le craft le ufa craft no fa problem o tangata la ua access tests ai fai taula ia o le whawhauringa o le vaenga le arurunga whaasolo mai i le age group le tele ia positive cases ai pe whawhauringa e tau le ai nisi i le age group le matua ia le ala e whapea ai o whalo wato whamtala e nisi o le media e whawhauringa e tau le a whaina le au matua ai tele o tupuranga le talavou le iai le age group lea ai matau le hope no whai atu lei o tangata o lai mawhainga tolerating tutu i leina mau e test o to tele o tātou matua se ronga ise me sau e ili whaimai wha sau le test umari alo no loto e sau e test e anto tai o ngai whaimena so e le leile whaonga le age group ai whaonga na mai side status nei loirea e tele ata mai te o mai e tau le ai sau whaonga e fo e le interview mai le TV1 e le whai pule o whaleat ala e sao leila mai e translate e ala tele tangata i whaleat o no i toa tele o tangata i o tonu whai ngā test ni o tangata o le nofo i mai toa tele ese i ala to tele whai lana ko pasti o tau malama mai o tau ngā ia ia leo mau atu so e le whaamai la e o whapea se se ai o le whaamai o le tupulanga talavou e le ai o le whioti tangata matua o lo vinga la foi e maua tangata matua ia anga whapea o le mandatory test i le atu nu atoa e statement si ia o nai longa i hoi lea ia tonu pena iai so e tāua e whele age group ai whai side status nai loa hoi lea o ai age group le to tele ai le vaenga test ia mai lo to noi ai atu fatasi lo le atu nu ato ia na whainga tālea whainga tālea o nai lo to na pe lo lea e mamai na tupulanga talavou ai a whaina ia la au matua ia na whapero la matua elisi me e re o anga i mai le virus ia tātou Haftai Leausa o le te mata watu i lau whamadino ngā mea wāhenga lea. E whoringa mai pe e leina tā pena le mtanga ruenga i le whaata otoina o le āwiwi. E whaatino ai le tūlanga le watato i ai le whaamaina ua pipisi i tua. I le whaitauina le leo i lātou wā fia, ma o lātou wā unga e whaso tai i le whaamai COVID-19.
ai e se lo manatu le o tanga vai o le faita in no cases ale translation le ngo foroku I eight groups o le fai mo le public ai misinterpret la le public ma na ila to ele ato mai fa pito e meto epidemiology le ke critiquing la papere ya tere ila la fai o tanga tayo o tanga tayo e test o fatto tainga a fai o faleata le test stations ringa tele o kanga ya access o tanga tala no foi faleata ina tele ya o tanga posti faleata aya fa pe o le tu ya ana na fale mai ya le mo nga la fai test o lo bi na tanga tala ma fai no le mo ya mama wai awa kasi test station testing site ai pe ya tele ai me available test tele for access yo tanga rono it is tangu na tele di post wa tau mo mai ne fa wi ngai no me ya aftai lo mo tu lo final le sala o le men na le fa pe ai dia le fai a to as fituas to fa mala mala le ya fai mo fi ai ona awa fa pe lo ya ona na tau e foi le no aftai lo siri lo fiona te fono o le sa no le te mai tai pa mia ile lo vai aso mo vai o leua tau to atu I le auto committee fo I mo se tapenanga mo se awivi ia ona tu atu le no mor kapeneta se fa tuanga e fua ia I tu langa ia tato borders I le ono tatala I le nei teimi ya aftai o tanga vai o le na luenga le na o lo filitanga ngai tato committee le foi sa felo ina I le so le committee e le ngatai e mati tulanga o ia tato ngaluenga ia e fa pena fo I le bainga tunga pe mai al tato pidiota le o bao le mai le bairua ngole solua ia ato ai fo I mai bainga lau tele I tua atu ia e pe mele sa noi tai o malo ma o senga ruenga e fa pe atu tunga vai o senga ruenga e le fai ngofi ona e fetu na ia le tatu ba ai foi ia ma le fetu tu na inga le ngata tilo mai o isi sector se fulu tolu ia ma le sector o lo tau la nei le health sector ia e fauai ma fa mai ai ia sa tatu fuafuanga e mawhai on tātou wa ai mamau I ai rumanai ai wha amau nia ia o waengana o lo o ma ngā rurua I ai tātou committee tele a ia waenga foi o lo I ai tūlanga I le mai mai foi wa pe o I ai sia tunu ua tatala ma waenga uma whapena ai o le tā ua ia I le whaafonga I o le tunu o le whatua wha Pato a fama yeso pe fama la fama yeso tanu na tatu la bidea I le ngalu mua ia ai pe fo sa no tu Leausa e tasi ala variant lewa fi ai fama ni e pe na mai tatu test mai le lo I New Zealand o le Omicron BA.1 ia ai o isia tunu ia walu le ngalu lona tolu le pe o New Zealand lewa la fi o mai le Omicron BA.2 ia kasi foi la ngamia ele I o mai nei le tunu mai o isi vai na tau o mana ele ngaka foi la ia o tipilo foi ai rate o tatou vaccinations ia po le fa o tatou tuinga pasene o lo ia o considerations ta o ia ngabana fa pe foi le fa fo mai o le tunu wai o le pulmonia o le tatou puipuinga malosia o pito malos o tatou pui o whamaunia I tūlanga whafo mai ia mai se fo o tatou agencies o lo ngā lue pe o WHO o tatou pui ngā malosi lea ia le hoi lafta a matatui ngol whanau tui lona lua o le nisi o ila tau fo le 5 to 11 o nisi fato a tui pe a umar whama yaso I le vā o le tui mo le tui lua
ia ai tasina vai ngata ua tele o tatou whana witi le 5,000 ia e whapea hoi rama tatou booster dose ia o la e whanga ioi le tuinga o na e to tele ia i latou e anga waa ia i the eligible population e anga waa booster dose a vai ngata ua uma ia pe hoi rama tau not lau se tau oi tatou whamaumaunga ia utanga vai tau ui o tatou whamaumaunga ia tau mauai se ata e manino mai le tatou wa ai man sila fo ele tuno le tulanga ile teimi o no o ai le tumutumu ale tatou no ai le teimi e pi kai fa mai pe o ai tumutumu ya ile variant mo na ya tatou tele mai lo ai anga isi variant ia pe a fai o mai se teimi ya e se fo ia unga e o no mafai o na tatou wa ai ai le fo isa tele tau no na committee le so na fia umai ma tatou private sector ma sui o tatou business fa pe fo sui o tatou NGOs the non-governmental organizations civil society na le sa tala no mai nei le so ia ile fau ma fantasio se fo fuanga le mo tatou mo le anga ia tuilo mana Aftai o fili ma Leausa manuia le seta. Thank you, ya tatou se tu loi le ai mo le buli ele TV1 go ahead. Ia fatalo fatu i lua fionga ma le lua sa se e lua le nei tula fiafi ma lo mala nga manuia i le to fai le faton sigam tanga luengo soifua ma lo loina. To mu atu au fesili fa mole lava lau fionga Leausa. O pepe ia i la loi fo le lima tau sanga le matutua fa mole. Pe mawhai lava o na whai loa mai po o iai ni pepe wa afia i le COVID-19 ma le iwa whato a whana nau mai. Po o ni pepe le ia toa ni masinga wha mole lava lau fionga ia e pole ale how serious o lato cases wha mole. O na ia lau na whisilingia o le age group le o mawhai o na tui wha mole lau fionga. Aftai I whaamaunga le ai nei tono le tanga rena. E tasi le pepeles fu whamasina. Ne tautinga i ne leisi iu. Ia au te roa hoi le ku atoa o e vai aso i ai. Ia alo tau whai a hoi tonga whitinga talawhea ngai. Ele i ai la nisi pepe. O iei se whaamaunga hoi whapea o positive po wanga iai. Ile vai hoi tele o tua lalagi. Pei ia le protection of the lights. Nala hoi le itu ia. Ya no vai atoria ela vai tonu. Atone mo mai hoi pepe se tonga fitinga orere yo ia sa iringa au atamba lalagi por ano. Pepe va foringa ele o la vea i le virus. Ia whaamaunga nā rei nei taini. Ia wanga nai nisi o lai tupu i tua, ia ere o nipo tiama. Okay, aftai. Ola o sili lona lua lau fionga whamole. Po wai ai nisi samples na toi sendi whafoina ia whamautu mai ai po le Omicron lava le afia i tatua tunu. O samples ukma se lau 5 mua. O le community transmission. Ya ra wa ave fa. Na foi na ia le ai na ave le mapoti. O ngisi positive case o mai tu mai le pora. Ala la o moti no o Omicron di 8.1 le. Ala la ko active monitoring o le pora. O le foi la tau na ave ia positive umai ia na mau le pora since le game wa able transmission ia mau mai ele releasing ia la to le voila se do nga negative for release le voila tauna na tamase time mau mai ia te do ana wa ia whatever hoina
ya le pise emergency la ni lo lo la le me o tu pusau do da to le so tai mai ya tu la ngau mana pe fa tan no foi ile ba ya termine tu ma wa la ho de le fa tu ma wi na ta to quarantine di borders ya le ya o to ma fa nga ya ba be na ilo ya fa ai le releasing at comments Faktai o le silimul muli fa mul mole la balua fionga o no o to tele o mamalo la tunu o lo vili mai ai fa pe fo yo lungo pe ngata fa ilangi o lo tapisa i mamalo la tunu pe fa yo na fa ma ni o lo tapisa fa pe o la wa afia e le taita i la tunu o le fa ma i ko vitis fu mali va fa mul mol ya si tong fa ye tuia e le fa ma dia ta ua visili titui le pui sama tau whelo i nei ai le tula taluai ma le whionga i taitai o le malo o lo malo si le whionga i le pāmia ma e leo se mea fui ina nā ina pe awha pe e whamaunia ma e awha pe nā o ngā ia le whama e le whainonga ina tātou o tātou tūlanga e le isi whaitau ngā whama i wha pe nā ai o te whamauni atu, o lo o soifua malolo ina te itai o malo. Mai pe ia fo i o tātou uma, ia o lo o tau whailawa i pui puinga mo tātou te itai. Ia e whapena mo fo i se tau mwhainga mo tātou uma ina ia pui lava. Ia ai e le whamaunia, ia se ainga whapena ia e le whaafonga mai si tātou tunu lo soifua malolo ina pēr te itai o le malo. Whaftai lava molo ua wanoa. Ia, whaftai atu i tātou ainga whasalalau. Ia, mole atu le ngā whaftai tele. Ia, i le taupati mai whamaro lua te fo i le tūlanga i le tolo tātou ngā ruenga i le so. Ia manatua ia o tātou wa e whautele o lo pito wa whatasi ia sau tau mawhai ma sa mātou ko i tau mawhai atu. Ia ina ia whaafonga manuia mai si o tātou tunu o mamau le toa si o tātou tunu o si tātou tala e whai atu. Ia manuia o tau, manuia le tātou ngā ruenga, tātou te whelonga na i pēa, tino mātutua o tātou au whaasalalau. Ia whaaftai atu i nau mātutua e au tana waia ma. Toa ma to tele o tātou ai ia whaftai tele atu lau tō on sai mai ma tau te whaalangolango atu fo i lau tō ngā ruenga i longa pui alisi o tātou tunu ia ina ia whale pē li whire muro la tō whina ngalo ia ina i teimi whainita ma teimi sou o tātou ngā ruenga nā singa mea na kikiare tātou whatatananga ele o whaiti tia le tāua o tātou tui pui. O leo o mausari i a whawa maua. E ase si mea si le atu pui ngā o mane protection. Nai lo tātou tui pui. Lua ka atoa nā nea ia awani tātou roto vai e whai wāre ua tātou wāi. Mo ia e mau alwha mai. A tui pui rāre mo whai tele complications. You know, mo mai ma liu. La foi le o fai boosters. Booster o le tu e toi fa va si a ti di le mano si lo tino. Na mo mai tu pu. Che ila wa ila to le evento ia lo manga e booster. Ia ere a ngana le booster. So ita ore attore lo tu. Ia na fai fuori lo booster. Ia aere fai ti foi le sao tangata ia. Le fai na mask. Ia maranga personal hygiene. Ia makako social distancing. Ia tatou masani. Ia wo mai fa mai tatou roto I fale. Ia tatou tupu ia tatou Association tele na mo tatou o tangata ele fisi tui. Ia tele fai lo tui. Tele fai lo tui. Tangata ele fai lo no pusta. Afia vai fai tau pusta. Le tele social ni maro. Wai lo to ia. Le tau whātau so pusta fai.
le wa ye ia fa monga sa no ina ho tele wa tino la langi ia o tu ia ma ko ina fa ti tanga ta maliu ia fa pe tanga ta fia ICU ia va pe na foi tele o sia tino la langi ia sta fa popo tuana ni te o mo tato pisa solo isi mea ai ngalo ai tato tui ya manu fala lava vi ya le tunu fa fumata po mai ya mato te afia tu lava mo le nganga fa tele ya if you mo ya tu e po io le tunu ta po mai ya ole tu langa mo fa tele la tu langa lango le tu langa o lo ta o tu ye ta tu babao ai ingo ta tu babao ia matou te iloa lelei ia le faigofie le o inga o le atunuu ia maise ia i le masani o le atunuu i le fetaaloaloa ai ia ma feasiasiai ia ae matou te faafetai ia i lo tou finagalo tamalii ia o loo fesoasoani tele mai lea e malu ai tatou galuega ia e faapena foʻi ia i se faatupu malosi ma se faamalosi au ia tatou au whainga roenga mua au ia fionga i li mita mai tai fo mai o li mita mai tai tausi soifua o le malo o le malo o le tatou ofisa o whaamlan whaafosei ia mai se foi o le tatou ofisa o tine muu whaamlan whaafosei ma le loa loa o le au whainga roenga o lo o tau mawhainga le tatou pui ngale atu no oe ia mātou te whaafta i atu a mātou te iloa a whaia si se whaiwai le tapo ia ia asa lava ai o le matou le ngona lea le esu atu le faatonsili ia i le mapo o le taumawhai o le galuega ia ui lava i le tele o lo i tau ma faafati a tamai o loo faapenao na faaina ai ma utaia ai foʻi le taumawhai nisi taimi ia e matou te taletonu i le faafofoga mai e siu tatou atunuu o lau tou tapoiga ma lou tou lagalaga sua mai ia o loo faapenao taumawhai ai ma auala se taumawhai atu ia matua ai ia le finagalo o le taʻitaʻi o le malo ia e faapena i le taumawhaiga o le tatou galuega o le melea ia matou te moli o te foʻi malo i puega masuasua atu mai malo i puega o lou tou finagalo o le peiae o le atunuu i sautou silasila foʻi ia ma sautou silasila e le tau i sa matou taumawhai pea o matou taumawhai atu ia e le atoatoa ia e vai foʻi tagata ia e matou te faatuatua pea i le atua ia tatou taunamoli gatalosaga ia o loo faapea i lava ona faauau le tatou galuega matou faapea atu ia uaga atu pai o le atunuu e le whaamanatuina o le maliu tigā o le tatou o lifaolo Iesu Keriso ia e faapea foʻi ma lou tatou patipatia o lona toe tu malo o le tatou sao lea i malo o le tatou wala i malo i le ola e whaamamau le whaamanatuina i le atunuu ma le au kerisiana uma i le lalolagi e nei whaiunga o le vai aso umi ia matou te tatou whaamanuia whaatasi atu ia le seta i whaafongaaga si o tatou atunuu ia faapea foʻi le molimoli atu o le soifua e aulia le aso toe tu malo Iesu Keriso ia o a foʻi ni o tatou faaletonu ma nia leu i lautou silasila ia la foʻia i le toto paia o le li ia o ia ua mafai ai ona tatou amamagalo ia i le aga lelei ia e ala i lona maliu tanuia ma lona toe tu malo ia faapena sa matou tala e o atu i le agaga i le faaloalo ia faapea foʻi se finagalo o le faatonsili o nei o soifua malōlōina moli atu foʻi matou moʻoga ma le faafetai ia e tatou aufaigaʻoega mua au o loo tautua i le ao ma le pō ia ina ia faatupu pea lo latou malosi ia auā le tautuaina o le paia o siu tatou atunuu ma ia te au nei ma le faatonsili aoao moli atu le matou gaga faafetai manuia le tapoʻiga le atunuu manuia le faigā malōloga o le seta ma le toe tu tatou feiloai pea pasoifoi